Ja želim da istaknem da je to što novac od prodaje naftne industrije Srbije danas predstavlja garant državnog aranžmana Republike Srbije, vrhunski gest solidarnosti Autonomne pokrajine Vojvodine prema Republici, prema svim građanima Republike Srbije. Taj novac pripada Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Autonomna pokrajina Vojvodine će ga sigurno koristiti i morati da ga koristi nakon donošenja ovih zakona, ali mislim da je to zaista vrhunski gest solidarnosti što je tih 200 miliona evra ušlo kao garancija ove države za projekat sa Međunarodnim monetarnim fondom koji sprečava raspad ekonomskog sistema. To je prava solidarnost, to je pravi patriotizam i svi oni koji se zalažu za tu vrstu patriotizma dobronamerni su prema Republici Srbiji. Svi oni koji u ovim teškim vremenima podržavaju tu vrstu solidarnosti znaće da kada Autonomna pokrajina Vojvodina dobije pun kapacitet svojih nadležnosti, to da pozdrave i neće postavljati pitanje zašto Vojvodina treba da ima određeni stepen autonomije i da li je to dobro za Republiku Srbiju, zato što u Vojvodini, a i ovim je gestom to vrlo jasno, žive ljudi kojima je država Srbija jedina država.